Teri to cio ndona ku dispose wo na tondu mutire ingi gikundi ni muri andu atandatu ri develop the property yes na marage ikara thi marera na tondu mugunda wi hari agako igori handu hau no marahure make ki make nyumba akoroba yes mabatie goroba yes ni njega marahure matura tondu marakiwete mendie maunane marero mbeca cia kunana ri they never go far itie mundu ire coka guteithia na njira ikiene yes and you know kunana ri it might look like you have gotten big money but in real sense muguthukira iguthukaga ri you know if you are given $1 million bob today one all your fantasies are in that 1 million maundu maria mothe wiriragiria me milioni-ini yes raha ciothe wiriragiria ciha investment ciothe ugatiga ne mbia ciha ni wona milioni iyo yaku ndira igana atia mucukani nake arioha andu hariku changine ruriku oruru marakiwa hachai sisi bana watu jinga sisi taweka hii pesa hapa watu paka watoto hiyo nange yes na ni wega maigirire investment na maraji amu wako ono ni maragi fagite no ni maragi ile issue na mundu uramaitira material cia mwako yes marauga mundu ucio ri unilaterally they agreed that this is a scam mundu ni aratukungia wara yes maraya na ni undu wa mitigation measures ri umwe wao witagwo baguri ni ari munyua mai munyua mai ni ngari iriku ni muthemba wa Bedford now Bedford is not self-drive for everyone. Yo tigari ya kutwarithio ni everybody. Actually understand hiyo ndio yashogirwo break. But adwa suni cia macani ni macio ricio cia rori cia macani tene. Kiare kia white na huko mato-ini ni kuiru. Yes. Na mutwe mucomoku. Well, it was quite an ugly car. Na nocio cia Kenya Power. Yes. Na tiare ati ndengeri. Hapana. No, they were very lazy. No nayo ona kwidorwe riku. Na gutire karema muthuri hareke. Hari Bedford. Hari mujei. Kuaja yo huo seni. Yes. Kuisa. Na manori. It's not your average Bedford. Todo egereire nduka. Ogu he ndiari sage. Kwe ndiari sage. It is actually those are the relics of his wealth. Ino dagirire nduka Nairobi. Twegirire ifukudane iwane muthungu nangi huru wa mbisa. Nege studio ofisi. KKyani. 019. Azi kwa nyaga. KKN. Yes. So Bango has sentimental attachment to that track. Never mind ye gethuka ndire hathina tondu spare cia cia kiratia. Ni cia thirire. Riu no meteie Bedford ye gikuite kundu. Eka organ donation. Ithinjirwo. Ni uhuthu yake iriona na fundi ya mbao. Na fundi ya mbao. You are right about that. Yo ti fundi ria ngima nginya iguru ri. Ni akanuthu no ni ka mbao. Yes. Marakiuga tondu handu hatu tu scam ni mundu uratwitira muno muthanga ri. Muthanga ni tu kuri ogira ikamba. Yes. Na ngari tu nayo. Yes. Na muthanga ni tu umaga ikamba. Mano arakiuga atiriri. Mbao ngetekira. Tuoye motokaya. Tuthio kuria gwetwo ekarakara. Kwa makuso. Athonia chaitu. Tuthi turomirwo muthanga roe. Tukuriho kanjo. Na kamagira gaki. Kupokera. And they did just that. Well, the jalopy does not go very fast. So they had to leave at the crack of dawn. Yes. Gutana vereruka. Ere mara kiriatia. Hata ile jida. Yes.
marakiuma marathi makiuragireria makureria kum mero kundu kura mangethi gwega ri gwitagwo Nzukini. Nzukini. Yes. Ni kuraigua kata kundu theini. Ne theini. Ni kugwetwo Nzukini. Ni uki wa ikamba. Nzuki ne njoki. Nzuki. Nzukini. Maragethie. To kureria mero muda hata ipi. Alafu mkifika pale kwa yutani musiluti muendelee mbele. Na msitalamuki kuna njia ine. Kuna njia za Bwalala. Kuna njia za Biseti. Kuna njia za forward. Unalieta forward. Yes. Na kuna kuna zingine za maewa. Sasa hii yenu kwa sababu vile iko msitelemukie hiyo. Muende njia ya ine. Mtaona tu, itakuwa wazi kabisa. Yes. Maragethie. Mbali mtakuta mbali ya hapo ndio mnalipianga kanzo. Kutoka hapo mnanilo na vijana ya mto. Nzukini. Yangapa na unalipia pale kwa mbali ya. Kutoka hapo unandilo na vijana. Wanaitwa Liver Boys. Mwaba makireha thirikari. Yes. Ya matura. Riwe maraigua njira ya kanari. Matino yayo. Marahetia. Yes. Niwe Bedford nayo guthimo bureki. Ngari icio citiarathimirwo bureki. Neire kamaleria. Yes. Haria maraharukia ni haruku pio. Nyamutengera. Nyamuharuka. Mano ari ajiaku abu. Tokwera ikamba. Mira gakoigo magakwira ikamba. Bagora mure horera. Ogwe na thitondi na ihia kana kiri. Ego thie. Ndiunoki yake kirima ecoke na nema na uerekire no God must be crazy. Kadira pakarea muthungu acengeragia kiuga ai akareka gathie thie marathie iracugire maita mau mana irahora itagati Hauna haure mau mari marakora rori muthanga theini. Yes. Eigirete ke eikiririte muthanga-ini haria marugamire ri ti otahagirwo hau rori itierutaga. Yes. Ikabathire yoke ihenya mseme mmea yana nikashituka tu kidogo bagwambo haria figara tu hihia ya mudiria jiri amudie mo rocket Ewa sasa hapa ile magari palikuwa panasotwa msanga. Kuna lori zilikuwa za mulo motizia. Ndio zilikuwa zinawapaletia hii luti kabla mmonyoko ya undongo. Hapa kuna miaka kama 20 loli zijaingia wapi? Hapa paingiangi loli. Sasa hapa ni mtafuta kileni. Sile za kubuluta loli bulurwe. Yagera handu hatagera ngari gutingira ngari ku na ekindira muthanga-ini. Yes. Na nimeguthia ngite mangiakinya handu ariku mangiakinya hau auga sasa tutasaidika nje kuna breaking down. Easy breaking down mzee. Ni kileni. Ethero kileni itangwa BMC. Ndirage ikurukite. Zatokaje tuende kule tunaweza saidika. Sasa itabidi tuwaidie ngali ya punda. Kuna mzee wa punda huku. Anaitangwa Ngulujo. Huyo ndio transport hapa, hakuna njia nyingine. Ngali ya siku hapa hata bigibigi ya siku yangu. Sababu simeona huku hakuna watu. Huku sasa ni Nzukini mahali ya mwicho. Aya tuitie basi. Magucio ne fuda kana makuo. Matoro kondo magiona ke. Uteithio. Urathimo. Na yujalo.
Babe ai kuyumo gie bai. Ama yeze kundu kuvipa. Nimejua kana bunda. We sawa hii. Wewe kala. Ai go. Sawa we kuoke we. Wakondua koka. Watu mwa kadhi. Sawa hindi. Amesema mumpatie masaa matatu. Masaa tatu. Kwenye anatoka wapi? Unajua mzee uko na option mbili. Mngojee masaa matatu ama utembee hiyo masaa matatu na utakuwa umefika. Usagula ni ati araibi. Gari kuguku. Ayu aliwanene yakana muno. Marathi rungu rwake. Wakamuti. Rorori muti umeko. Kwa tie kinya kono mundu angeoa. Muti uria muraigura atukinya maru. Riu kiruru ni rori. Kabaru ya mera masike maikaria i. Omena maundu ma. Omena shughuli ciao. Ni maikara hau na mwihoko. Matigirwo namba. Umepika wapi wewe? Najua amesema hii si ngali. Najua saa nyingine punda inaenda na mudi. Ndametayo ni mudi. Kuna saa tunaipumzisha kwanza ipate mudi. Unajua ni mnyama na iko na damu kama wewe. Umaona mundu kana funda. Jiaire. Eki na mware hau funda jiire me. Kwa murigo sare naki. No ginya mana mware hau. Marero meguthe ku. Marero meguthe rigico-ini. Rigico morgana. Sasa na mumenjasa matunda na ihorete meloni. Pero utasika meloni mbili, unuti hapo hiyo shimo zilikuwa. Maku hamwe na meloni. Mai ile manyitete meloni za mwana. Mundu one hako haruka. Ile meloni ishinde yuko. Bona inasimama tena. Unajua hii punde iko na mtoto mdogo. Ni kama tu mama, lazima ikisikia kitu na mtoto inasimama. Na tulazimisangi punde ikiwa namna hii. Ni muipe time. Kanera kale. Sababu ikazilika mtabuluta hii mkokoteni yake. Aigo kaiwe tafudeo. Mulwa. Ejao mulwa. Mulwa kasonge. No inaongeleza ngwa pole pole. Itago mulwa. Mulwa naongeleza ngwa pole pole. Bakiwa na mtoto yake Kamene. Mulwa na Kamene sasa ukitaka mkosana na hii punda. Ngusa huyu nani? Kamene. Igoroke. Yo hagerero hau negethie negekuwa murigo na ndwere mwana ario internship industrial training industrial attachment Makirenzu kine muthenya wa kana o meteio ria mekugucio kundu kou na mekirwo muthangara macokie ki koigo marauire macoka ri mundu ucio ni amaiya manine akigune maroni itu maroria mundu ucio we hile ni wigu ya nini? Ito ni nyuki. Gai tukurwo. Ukisikia ito nyuki zimekundunga
uko na dhambi, asitakangi kama una dhambi mnapitana nazo katikati asitakuguza. Wewe kama unasema yanajo kitu. Yedama. Yes. Sina kwanga hivyo sijali. Nimewe ikaranga nzukini. Wewe mwenye wakana. Uma ikaranga ugu mageto o mwene mulu wanakamene. Taxi yao. Yo raba seitaje. No ramoni ya ruti. Wanamuziki walikuwa kwa Doyen. Yes. Ira. Na kodo ko liko jogeri digira ire gire. No mwamba baberwa ati ikarabe gohoro bisa. Igana ina bisa. Ikara ibega muhoro bisa wega. Wana mama ino gimembara akihita. Yes. Na neje gatondwiro ya makiruta ni wake. De warwimbo. Wako ina. Nate na kuria guothe mathia kuinira andu ri. Tete ni mako moya tu asene. It is their business to do. To sing. Yes. Anda kionire. Ningi muthamaki etanite ri. Yes. Ndungeibia muthamaki etanite. Ni uthi uyue niki arenda gukwira. Yes. Na walikuwa wengi wewe. Walikuwa wengi. Angalia kwenye hizo pisa. Walikuwa tu wengi. Yes. Ninawaona hapa. Ndio mwanadamu kama menyo. Ngwezi yule amenya muno ni huyu mungwana. Nani? Huyu mungwana Ngaroya. Apidulu. Na Tonia beti akarathuka kidogo ri. Ndio ndana heo hagutafania. Ndio beti akasetuka. Ine beti akarathuka. Yes. Agoka kiwa kure arathukiire ni ngaragu-ini. Ai mutigiti aracoka. Tondu kurigana kuria arari mbere ri. Mwaka uyu ngi arathie thiri. Giredi thiri. Kurigana kuria arari ri. Tukania koyo ke. Thiri. Uni aragicokire. Wewe urambete guthindo kuyo hagutafa. Hagutafania. Arakiheo mundu wa rugongo rwa kuria gwa ituka thinja. Sir James. Na Sir James ni ona no aheo tondu nionekana itonyo riri ai na rio. Ndari specific ida icera riri. Riu. Yathingira iregi. Agio ni ehumbite ta elda. Yes. Nionekana athie kwa saboni aramwira atiri. Tuma ichati. Ichati. Lina ngofia yario. Ai vieko. Do of course no mwaka akimenyithie mugathe aya nima. Yes. Ndio ngija kimweke introduction. Sasa nimeona wangwana mumekuja. Sasa kuna wale sijui kidogo. Huyu mungwana huyu nikigia. Esther. Huyu ninamjua. Yule naye ndiye nani yule? Yeye mheshimiwa yeye ni Kamande. Ameimba gani? Kamande Mwafrika. Hapana. Anaibaga. Wakiai. Ile yake ameimba mubia kabisa wanaita namna gani? Sababu ni ukweli tunasema ile yake mpya inaitwa Tangui. Sasa hiyo aziimbe leo. Hiyo sasa bana hiyo sasa. Asalale. Hiyo sasa hazutaweza kuimba hiyo. Hawa nao kati ya huyu amevaa hii dolly shoes. Na dolly shoes. Kati ya huyu amevaa dolly shoes na huyu mwingine ni mgani Karango? Hapana, huyu Karango ni huyu. Amevaa black. Huyu ako na tuviatu.
Anaitwa Ese Dungu. Sasa hiyo viatu naye imefurahisha. Ikulu hatujaona kiatu kama hiyo. Lakini ndatolatu. Ndio yake the doll shoes. Totari dhogi. Sasa huyu naye mlisema mgani ndio yako na asali? Huyu ndio anaitwa Waja Asali. Mbona asali? Sasa anauza asali. Wipo ndio jijina ya nini ya usanii. Sasa naye ameimba gani? Ameimba Modogo Thaira na Tamurogi. Inamaanisha nini? Yani andui yako na mshawi hivi. Asalani. Na muko tu wengi na mimi nafikiria tu muko kadhaa. Kumbe muko watu wengi. Huyu sasa ndio Karango. Ng'ombe zinaendelea aje kule? Kule ni Githunguri ama ni wapi? Siko sawa. Siko sawa. Tunalisa tu. Na niulize mheshimiwa, sio kwa ubaya. Huku mnataka kumbalisha mtu aende raifu. Pana. Sasa live hapa kuna wale vijana wameandikiwa hiyo kazi. Ndio wanatekeleza hiyo wajibu ya kuenda nini? Wasiwezi hata na Kalago live. Kalago Mlaya page. Huyu naye mlisema ndio anaitwa nani huyu? Huyu ni Gathenge. Anini? Gathenge. Ya bana mnyama. Ni jina imepelekanwa na mnyama. Na umesema isipokuwa kuimba kuna kazi nyingine anafanya. Anakuaga pia gynecologist. Sasa jina na hiyo kazi zinapelekana kweli? Sasa wewe uitwe Gathenge. Na unaimba. Yule naye mungwana ameimba wimbo gani? Yule si muibi. Anafanya nini? Ako na Kogis Corner. Kona gani tena my friend? Huwa anahonji vigogo. Naye msichana kidogo hii anaitwa nani? Ni Gaseni, kanaitwa Gaseni Kamugithi. Asalale. Wengi. Na naona style ziko kadhaa za kufunga hii kiremba. Huyu umesema anaitwa nani wawili? Hese. Huyu wawili hii jina lingine anaitwa nani wawili? Sege. Hii wili yake ni William. Nataka nijue manake kama hiyo wili yake ni William. Tuko kwa safari moja. Bisa dana tu mi agua. Esi bisa. Dana tu mi. Arathire ore arari. Ichatio ndi miwe. Ndio aina heri atwari haria. Tote haria karatina. Dabi. Aya. Galo yo ne la tumithirie Kauda. Erevi. Esa tu ya kirato. Salale. Ata ina kamba hii kiatu my friend. Karato gaitirio. Sasa hii itawezana na ile matope ya kule wenye ulimani.
Sio ya matope hii. Aya. Mkule hapa huwa tunapigia wageni na wanakaa starehe. Hapa mmekuja Ikulu. Sabina, angalia hii watu wakule kitu. Ikunduke thio inuke otheri. Kwa muthamaki ninge ni uru thio inuke otheri. Ciana ciaku no ciuge ni mukare. No uge muma kwao. Kwa mundu mukare. Eni. Reke andu mahange. Reke mahange. Nike indo cia andu cigokinya nguo cia next year. Nĩ cikũhingũka kamũberethi keho. Mũndũ eharĩrĩrie na kanjeti karĩa getagwo T. Atapu. Plumbers nĩ moĩ T. Nĩyo ĩingagĩrĩria mũndũ maĩ kĩ. Ĩkũrutagĩra main. Ĩgakũingĩrĩria gwaku. Ũkagucĩrio T. Rĩu mũberethi ũcio woka-rĩ, mũndũ akona kanjeti kau getagwo kĩ. Akona gati gake. Tondũ nĩ gegũthiĩ out of stock. Salale. Na rĩu tondũ nĩ ingĩ ndigwĩciria nĩ marainire othe. Aca no kũhutia. Ona mũgĩkĩrĩra mũgathe mũrĩa ingĩ ũguo-rĩ, by the time ũraina wa gatano ataĩkĩririkana. Mũkĩine rwĩmbo rũmwe inyuothe kana mũcagũre nũ ũkũina. Yes. Wandĩice hakukua huku. Ni kama hakukua. Lakini mnaona waanga niwe. Ile jina. Yes. Mehangie atiri undu. Yani. Undu kuu kwa tie mundu thoire guthie ni kuo mieke tari mioneki. Ni mieke yagaga. Ona ingera mararumia ni guthie-ri. Kometwo matingiaria. Nakora muthamaki angugita ndungiimbia. Yes. We no wambe uthie uigue ni ki arenda. Yes. Ucoke umenye riu kuma hau. Yes. Sorry. I think that is an original. You don't like that kiu ringi. It was tailor-made for him. Tailor-made. Uchina. Yes. Kwa Kiswahili. You know China. The China occupation in Africa is very visible today. Actually, it was not until the other day China majirie huko Africa. Then, of course, we know the British occupation in Africa, particularly East Africa. Yes. Again, we are a colony of the British. Yes. And it started a long time ago. You remember the earlier days where the colonialism started na Portuguese East Africa. The Portuguese conquest of East Africa. Yes. Area the Queen of Portugal atomia dota Roy Lourenço Vasco, dota Francisco de Almeida, Pedro Álvares Cabral. Na thutha ohoro mundu wacokire kunyita kundu kuu wega ri. Na niwe wakire Fort Jesus ri. Ni Vasco da Gama. Yes. Riu ko twe kirathi kia history ungiri na kare. Ungiari atua the. Oro na fundithio ni mwalimu Keigo. Iko hino principal hari of Fafa Jericho High School. Yes. So the Chinese have come back. This time not colonialistically, but developmentistically. Harioka undu katatiga ire na karia kangi. Is a new age way. Yes. Never mind those people are many. Namu wakamedhe miarama no. Because there are over 1 billion people there. The last time I checked, Marikedo around 1.5 billion population. Yes. China. Actually, there's a time tutanakia 6 billion in the world. A third of the world's population yako na China. Woe population ya the mega ni maita matatu. Ishujekebwa kiale China. Yes. Na ni marao batekirwo ni India. India nayo ni arugire wega. Kore kwa Narendra Modi. Yes. No de yaciria India marugite tondu riu nao China riu no go spread across the world. They are spread. Makahotha hothia population ku
uria ya ko mahotha nginya njara-ini citu makarehana guku go feed andu billion na nuthu is not a joke. Yes. Ona kumatha. And with that in mind, they have very weird rules na mawatho tondu watho taru o China ri watho wa ngui ri mundu atikiritio gukorwo na ngui makiria make imwe. Yes. To ni ura bicia andu bilioni na 5 mage mundu ngui 5 nona icio nĩ ngui bilioni 10. It's almost 10 billion dogs. Well, never mind. The way icigo cia China ngui giko kuta nĩ icoka ikaigĩrwo rũtara nĩ mulo ko nĩ maikaja nĩkĩo ngamacirĩaga tondũ ko maticirĩaga cingĩrĩ nyingĩ mũno. Oye Maria thigari cia muciĩ kũrĩa thirikari ndĩtĩkĩrĩtie mũndũ kũni ngui makĩria memwe. No, one at a time. Yes. Kũndũ gũkũ mawatho wiandi tarĩ gwĩka tu nĩgetwo Winnie the Pooh. Yes. Millennials nĩ makoĩ nĩ kambanirwo kũu tondũ nĩgakorwo na maũthĩ mahana ma Xi Jinping. Hello, President. Wa kono kono. Ni the Pooh. Otuĩkĩte kauri. Huko hawakubalishi. Kau ũngĩona nako. Unaweka kwa Subaru. Oh yes. China ndo ikoate wena taito yaku ya mũgũnda. Nyũmba nĩyo yaku mũgũnda nĩ wa thirika. Aya mũgũnda nĩ wa thirikari. Yes. Ũguo heagwo ownership yaku nĩ nyũmba. Nĩ nyũmba. Ti tĩri. Hapana ti tĩri. Tĩri no wothe nĩ wa thirikari. Yes. Nakuo. Na nĩ marĩ nginya watho na nĩ watho wĩ watho-inĩ wa mwĩhumbĩre. Ndũbatiĩ gwĩkĩra mwĩhumbĩre ũngĩrakaria maroho marĩa makoma. Maroho marĩa mega na ngomi cia kwao. Kanyamũ nĩ watho wa mũthenya ũngĩ ga China. I don't know which region. Yes. Merĩka kũhĩtũkia mawatho o kũu China. Yes. Na nĩ compulsory harĩ the younger people. Yes. Gũcerera elderly parents. Maita merĩ harĩ mwaka ũcio nĩ watho. At least 2 times in a year. Wakorwo nyũkwa na thoguo meho. Watho wa kũu nĩ ugĩte okorwo nĩ woka Nairobi. Maita merĩ mwaka. Ũgacerera aciari. Yes. Ũguo wacera gwa aciari no nginya ũhũre riboti gwa cibũ. Andĩke rekondi-inĩ. Ona kanitha nĩ kwanagĩrĩrwo. Nĩmũramenyithio atĩ ciana no ithiĩte na mbere kũrũmĩrĩra watho wa gũcerera aciari. Weekend yo tũrarĩ na ciana 200. No watho ũcio nĩ ũbatiĩ ũke gũkũ. Nĩ tũrĩkinya hau. We will get there. Ũcio nĩ ũbatiĩ ũke gũkũ. Tweherie tabarĩra imwe cia kũũria andũ mathiĩ. Tondũ kwĩ andũ moraga mũciĩ. Piũ ũkaigua atĩ mũndũ ena mĩaka 10 na atarĩ ainũka. Ũkaigua andũ makiuga onagwo kũndũ gwĩtagwo non-copy. Nena mĩaka hakuhĩ kĩbaũ. Ndarĩ onwo mũciĩ. Rĩu watho ũcio kwĩ andũ mangĩtũra thĩinĩ. Ũguo kũrĩa maita merĩ mwaka no nginya ũcerere aciari. Na ti ũcere oro ũguo. Nĩ ũke willingly with a lot of love. Yes. And report to the authorities that you have done that. Rĩu kĩrĩa gũgĩka nĩ kĩnya kũngĩgĩa. Ũkaigua haya waceira kaĩ mũrũ guokire. Nĩ watho. Ndagĩũkirie ahingie watho. Akienda gatwarwo kang'ũriũ. Ũtigane watho rĩ. And I'm sure watho ũcio naguo ũngĩthiĩ rĩu with the chapter ũngĩthiĩ rĩu vipengele na riba ĩto gacibau tũcibau-inĩ nĩ ũgũkora kamwe akwĩrĩte mathaa marĩa ũbatiĩ gũika ti ũke ti ũthiĩ appearance. Yes. Spend quality time. Tiũgeithanie ti ũrute ũira ũinũke nĩ ũikarage kũu.
And I think watho cionka ukuri uheo thiku at least ichi Ithatu. Ogeigua riu othie nduku ya kaigana Akeri. wena tokoneane Ikaria murauto guku. ngithia munyae uru akwa upure mwe wako ni wenda kuonana na ki Na watho. na kirauni Wona kana ni ukira kangi motagitwo moko. ona ndungikira ngiri ya sentimiri ukwo hiuha Uhundurwo ni cia wangu. watho ucio ni urauga otuire wa mugunda Wena gicipa gya gutaha mai. Githima direct. Aho ribaya pili ni rauga uruge wenda ngunja Gwariko. Wena kuhata na guthambia nyumba. gacunje gaka na haria inyari nikaya kithio fura rugiri Nora ruhio. kipengere cha ine he andu karauga andu karia no gukama wajoku. No, we are supposed to have very definitive rules. Yes. Ogiona ari. You see, it would kogea kindu gitwo uria kuyata Christmas rush hour. Yes. Ogiona June haria mwakoro nuthu ya mbere haria roka guthirikira. Yes. Ago ni muico-ini wa June. Yes. Ugukagia muniko. Ukaigua ngari itirone Nginya kwa haya. niki utari ngai niki bara guikario. Andu ni marathirwo gongo. Tuthie kinya haria hawatho. Halo. Andu me rugongo kiwatho. Matana hitu kuone nuthu ya mbere. Riu hindi yo gimacoka mathie ki Dithemba. aria arege nyuku Ona ugo toya gugakinya hau miaka eguka. Yes. Tafika hapo. China undu ucio kiri kuo. Yes. Na China ni ugiritio kuurira ngari thuruti ikihituka. Wakonduri. Wakonduri in the forces. Ati kuurira ngari thuruti ya we. Riu kwera fi magitura thiini. Kwera fi mona Prado munene. Ego ucio no wohe andu aingi. Uka. Kwenda wewe. Sasa ruti wewe. Wewe ni nani? Wewe ni nani? They have weird rules. No, they follow you out. Aje China kugura nyumba ni kindu kireko gya bata muno. Yes. China nigetha muiritu an ordinary Chinese girl etikire kuhikira mwanake. The most basic thing mwanake abati ukorwo ekite. Yes. At least buy an apartment. Apartment ni cigoro fine. At least ukorwo ni ugurite kanyumba. 2 bedroom, 3 bedroom. Yes. Nigetha muiritu etikire kana consider gukuhikira. Na jigua kwaje ku mathai no ni makorwo me very specific. Yes. Agikorwo mwanake ndagurite nyumba pana hiyo atakubali. Ai. Goko mange marera riko matoge. Yeah, ikone ya qualification. Muiritu nigetha gwitikire China. Yes. At least ukorwo gurite apartment. At least. Uko ina kaundu tatu city. Yes. Ati ona go 7th floor kana 19th floor. Yes. No ni uri kanyumba gaku. Yes. Kaugura kuria kiambia ketu gakuragia ni. Kuto yato nyumba. Ni ndiga 2 bedroom kwa mogo. Na kwa akauga le region area Karen. Ni ndika undu darasa. Ni kuma umarami. Ni ona liuliro. Mwire tu bu China nigethe tikire kuhikira mwanake. Mwanake akorwo at least ni agurire kanyumba. Though I think ko ne affordable. Na cio nyumba kuria ne affordable unlike here. And they even go up to 50 floors. Riu kuria actually the biggest investment in China ni ya kugura manyumba. You see there are many people there. Ego ciero ko le ramu lo de. Kai mo ke te mongo le 50.
No, they build skyscrapers. No, they do monstrosities there. Cia guikarwo. Yes. Ko ngiuga ate mwanake ate akoegurire kanyumba nigetha hikanie. Kwa nake makuheanga riri. No haritohe. Makuheanga moko ne thaburia. Nogea percentage ya nake kwaja tigutiga ri wathuri. Anake aria me the eligible bachelors aria me na nyumba ri. It's very small number. It's an arm and a leg. Yes. No ukure ikire affordable tita guku. Guku ninga property is not cheap. No, here land is overrated. Everything. You see, you cannot explain to me logically why a 50 by 100 plot can cost you 10 million. Na mugunda na oko na roko theine pio 10 million ne oko heka 40. Yes. Yes. It's overrated. No no akigwa kuria nakuo. Migunda yothe ni ya thirikari. Ya thirikari. Nobody owns the land. Anje ni amakio ni oro. Chega te gothie muci ni tago file taxes ko ushai. Ne go file returns. To isaia. Yes. Ni mundu etagwo kilowatt. Na ine ta karwembo. Na KW. Eto kilowatt. Yes. Bale araina adasi. Para gakuenja. Uni ara transformire. Arakurwo. Araga ira mboro kero ira thimori. Irathimo turathimirwo na kilowatt. Ne jaga irathimo ciokete na ithimo cia kilowatt. Yes. Uni akwa tu akiedia that song around. You know, it has not been doing well. But never mind ka mundu ge cloud iguru muno. Yes. Ne kara kifagete lao sing. Ezi fagagu. Oh, kuruguria rwimbo. Rwa kilowatt. Aini ario the mega tukaretete no one turned up. Marario posta ini. But ya gira uri marario posta ini. No arege aritwo mamukire. Wega view niguo guthiaga. That is how the world works. There is no two ways about it. Oh yes. Riu kara ifagete lao kilowatt. Kana ni oro uguru to kilowatt. Ire thima turathimira na kilowatt. Manyitane na jogu. Dita. Irathima cia kilowatt tamukire. I thought get the housing. And I support when Korea it belongs to one of these Pentecostal churches. Yes. Keo kama fati kareo kireria. Marake murato no mushirika wako ule. Nema kunyagira kina ndali. Maka muheke. Support. Maka muhe support ya FNU. Netuga ko FNU. Yes. Na masini cia kinanda. Yes. No ukira watikara ora. Kana gondo cio atienda wikira kanitha thiini. Ne karatanya muniko wake. Wandu. Yes. Atondu he mundu rakaete Saudi ri. Kaigwa guthondekwo juku anja. Tigo komborwo. Ile thondekwo no ile ihanda o gicagi. Ya kuhandwo thi. Ne tiga woro hau. Ekahuthirwo nginya ria yakatia. Nginya ria gathira. Yes. Kana yotwo. Karage thondeka juku eyo. Na karake ruta pedra ya muthenya wake. Wa igongona. Around. Yes. Riu muthenya wa around ri. Kaigwa ne kuhagira munyonyo. Tona kondeka thomete social media trends gakona kamunyonyo na niko karia ukira nginya kiria katia. Kiria kirarugurio. Karauga entrance. Iyo ndio kuria. It will be a grand entrance. Yes. Kasi mena muthuri wiho. Murata wake wa kugicagi. Waruta wira I promise the crab park roads. Ni arutira wira wa mithako no ya cia. Acia na irabu-ini. Ni kwendete na ciana iraingira irabu. Tena na muthuri akinyua ciana irio ko. Kora citengerete hua. Tutanagia regulation. Ndio ni kwa ni mithako yo. Yes. Na ciana icio riu haria irire andu agima he. Generation ni ho ngaru. Generation iyo riu ni makinyete kugimara. Yes.
kire gutuma akore murata ucio wake ri ni amwethere barathi tondu ayenda ako make grand entrance na barathi like a cowboy. Yes. Aleru barathi iri ngioneka guku hena kuria marara untira ri tondu ni muigari. Barathi no ethiro nyahururu na mundu ucio kaga Saturday. Riu Saturday oyo ka hau kiruru moini ri age kuroka kuo oke raunchi tondu ni asadi barathi irare gikatia irare muiga irokere wira na barathi irare gikatia iragiuka amionari arauga mundu ari haona ki ona murigo. What he did not know is barathi no lehero tiria thara bread no kwe barathi gutare ngurani yayo na ng'ombe. Ariria cia kurekio eke hangire. You see yo ni ya kuwa ciano mana kare haigana meri uguo yakuo ni barathi na kahurwo mbica. That morning ri mareka kindu gitago mock rehearsal. Yes barathi uria ekumikana no rekumira so kwatu kinu okumitwara. Yes Kilowati okay like the cowboy. Yes na tondu athondekete itago stage handu mwaruru koini uguo getha bauma na kuoka stage iguru andu meharia ke meharia thi. Yes karoni uri ho kagucia mata matamu kawe ndanyita barathi wako igira gi cowboy. Yes what he did not know is barathi no ona kiruta wira nta utungata kioho kiria heagwo ri tiko menzi yesu na kiria reha so ni farasi aina ya punda ambaye amechoka. Ona ni nogu. Yes ikioho kiaja kurage thie kuretwo keyboard sagiria yes ana esa na Kilowati wetu igia majala kodo kodo ako kwenye punda kapini netina adititari yakua jeso itanya tanide Seta makana igala kagala tekije lilia to jayzili ayo timakate ndise. Yes Kilowati ri kura kije hidaria nemo ya reidia me korohero wega tumurere Kilowati wanyu maraiga ya bakarau iyo. Yes amutafa ira kira heto script aluga Otoria Suleimani na mboto yake mauma na karema iguru gwenda mucothererie ha karema-ini arathie roko wega yakweria kwa iba stage ri ando maraugiriria barathi na wangera iragia kindu gitagwo stage fright era panic ya panikire he did not know when to stop irathi harokete na Kilowati andu-ine Kilowati wesa wai no barathi no iretho itura itu ale roni yo lojo tale domereri ko Kilowati retire bane domereri to marauga ndara honokete ateki advantage yake situation aruta marauga ni igururira mwariirie ni ale ikamara atomirwa nimekurika na mbara muriri avia digiri yake kiriatia yaririe ta mundu
nake okiro wati wanyure ina kuria kwa memba oira wake ni mui niake ne anu ne yuru rieru niake muira mbaravi ndire nyoika Wewe mzima leo akuheba nyeki. Iharo-ini. Ogo kira wati ara kidiri. Tondamo kururia tondu matamu ni mambia maramu hako guru age. Ndiara hebire nyeki. Abi azema kichwa. Barathira muhororo kiria ta movie iria cia Mexico. Yes. Na rakete nginya ngwe ikuireirie icio. Kira wati ria kionete rukure. Akinyireirio akerwo akeruhie ngwataniro yake na mumumbi. Tondu yundu icio itihanĩka o muthenya. Riu no rari highlight ya event. Yes. Yo ni ratrendia sikitoko. Ajara baadhi ziara ya rwimbo. Kila watu kalambishwa. Yes. Kila watu kuheba nyeki. Niagire editi. Mundu rumene kugeria. Hawe arari ngithirio thi. Me funde ona hea onyeki. Hey. Funde akureke barathi akurekererio eri guku na renjire. Iyo ni jihangeri. Ndingikena. Ni uthu ni cemanitie nginya na ng'aragu. Yes. Na ni rabia Raila kiro wati. Eona na kumiatha we akimiatha ri. Haga atiri wira. Ni komwaga. Kiro wati. Yanyi heza kidogo riu wati ni theri. Ni arehereirio kiro. Atigarite o wati. Oyo arakira ohms riu. No mono, you cannot imagine ruo ruria aciari yake na family yao maragerera. Yes. Mwana wagerirwo kwao mucii actually oirwo mena ithe na akigirwo ni maabitha a borithi kuria Homa Bay no karigwo niki kingituma mundu arutwo kuma Homa Bay arehwo borithi Nairobi ta kuu guothe gutari birithi angiatwarirwo. Yes. It's very sad. It is unfortunate. It's extremely sad. Very sad, especially when we to autopsy. Kana leto post-mortem. Ekonania akuire kumana na gurario. Tisiawe mwenye kwekira uria kwa rutito report. Neonania the signs of assault, strangulation, na gurario we mundu atangikira. So kuringana na ripoti cia muthuthuria kana thuthuria mĩĩrĩ yaku so for one ne twambite tukarula out ati mwanake ucio ni kuyuraga eyuragire thero kuringana nature ya nguraro iria enacio githomo kiria magithomete ni mamenya wega ngurario cia mundu kwikira na ngurario cia gwikirwo ni mundu and they have ruled there is assault and the level of injuries kinya ngingo ni kuania ni guitwo it's like it was torture and you know bururi uyu ri ino ti case ya mbere ya that nature and I think ne twamenyerire gupuzaga maundu na kuhuthagia maundu na kaundu gagokaga ku niko na kangi na gakariganira is quite unfortunate. Very unfortunate. Na no nyende police IG Douglas Kanja and aigura rekereria ndumiriri muthenya wa ira you know the focus is right on him as the police boss. Na ndirakiugire the complainant wa case was his immediate deputy, the DIG. I don't know shiro cio ugutinde kwatia because I don't know how an investigator will investigate himself. DOA
no ndina guoya muno cira ucio ohota gukuhuririo no kunekererio na maundu mangi nigetha origanire na kihoto kia mwanake ucio gituike ni kiorira. It is very unfortunate. A young school teacher, hardly 31. I think he was like an only child kuria ciari yake. Ndiwe mwana wa mumwe kwao. Alikuwa namuita Albo shule. Ati mwalimu ucio the life was just cut short for reasons that cannot be explained. It is unfortunate. It's actually unfortunate ati ginya police cells are not safe. You know. Agikor mundu akiumira ko esa wake nyitwo ni borithi. No riu ningi agacoka kuinuka emukuri. It's very unfortunate and na heads should roll. They should roll and they should roll. Heads should roll thini wa borithi. Tondu mundu ucio mwanake ucio nyitirwo ni borithi. Tondu is a legend that ni uhoro a posted thini wa mutandao wa X. Yes. He did not deserve to die. Whether ni ekite mahitia kana ndekite mahitia. Ndaradisavite gukua tondu ekone ekite mahitia ngiaginyitirwo atoro borithi ahingũrirwo thitango igoti-ini. Yes. Ni kuri watho wa defamation, wa libel, wa slander and all that. There are laws that govern that. Mawatho methini wa katiba. No mundu atuikite ati arikuaga riu nginya esero cia birithi ri. Is very unfortunate as a country. Very unfortunate. Very unfortunate. Now uhoro ucio ndukare kuurire thi. Muoyo wa mwanake ucio ndukare kuurire thi tondu mundu tondu ni kuroneka ni guteswa tesirwo kana it was inflicted not self inflicted. It is actually clear tondu the government pathologist ni arutete report yake. Yes, it's clear out there. Riu heciuria ithatu tungienda gucokerio ni munene wa borithi tondu mundu aragikwiriire moko-ini ma borithi. Mbere mwanake uyu anyitirwo ni abitha ariku ni acio mamurutire Homabay makimurehe Nairobi. Akinya Nairobi ahandurirwo no na ni amamugerire ngero. Icio nicio ciurire tungienda gucokerio ni munene wa borithi. It is not a very complicated paper trail. It is not. It is not. That is not rocket science. Koguo kuo horo wa ati we are launching investigations. Give us time. Hiyo ni story. Munene wa borithi by now afati gukorwo amenyete mundu anyitirwo ni abitha ng'ania na ng'ania. Mundu arehirwo ni abitha ng'ania na ng'ania kuma Homabay. Na itumi cia kumuruta Homabay kumurehe Nairobi. Who ordered that? Yes, and why? And when he came to Nairobi in the cell, who was handling him? Actually, inion muthenya wa ira ndironire tari cover up ene ya borithi marekire. Kurugamia wira junior officers Central Police Station ri. It is not enough. I'm actually suspecting those officers mararugamirio might not have a lot to do with the case. It's true. Makoro marehirwo mundu muhure already. So tirero ni akuma aria mamunyitire aria mamurehire Nairobi na andu maabitha uria othe mamuhandurire kuma kumunyita guka nginya Nairobi tondu within the police force ni kuikaine nia maramu tungirie nguraro icio. It is known within kuma kumunyita kuma kwa muci Homabay guka nginya Nairobi acio ni andu aria marabati gukorwo matacokirio ikinya maria mbere. They bear the greatest responsibility. Riu IG Kanja macho iko kwako. Macho iko kwako mkuu. Iko hapo kabisa. Na kihoto kia mwanake ucio gitibati kurangiririo kana kigerie gukunekwo ni undu ungi o wothe. The family of Albert Ojwang mwalimu deserve justice. They must have justice. Nothing but justice. Kihoto.